Pamirsa wedang utawi kopi pinaka inuman sanedahat kedautin ring jagate punika taler ring Bali. Akeh kedai kopi sanesida kepanggih ngawit soroh legendaris wiadin modern. Sile tunggalnyane kedai kopi legend Bhinneka Jaya sane megena ring jantung kota Denpasar, Jalan Gajah Mada, Denpasar. Majeng krame sane jaging raseang kopi asli tempo dulu, sidem lancaran ke Bhinneka Jaya. Pinake kedai miwa toko kopi sane sampun wenten duk warse siu 900 sasur, megenah ring pusat kota Denpasar. Menu utama, sane kadol ring Bhinneka Jaya inggih punika kopi. Mekudang-kudang racikan kopi sidek rasayang irike, ngawit saking espresso, cappuccino, latte, piccolo, bali kopi susu miwa kopi tubruk. Tios punika wenten pilihan inuman kopi dingin, teh, coklat, matcha, tur taru latte. Genah puniki nenten wantah ngadol menu ajengan, nanging taler sanganan pasar anggen nginum kopi. Harganyane terjangkau ngawit saking 3 tali kantos 3 dasa tali kemantan. Tios punika krama taler sida numas mekudang-kudang produk kopi Bhinneka Jaya saking biji bubuk kopi sane sida kebak tebudal. Agus Diatmike, Bali TV.